tugiye kuririmba ngo maombi ya imani azakora ibitangaza. Haleluya. Maombi ya imani mutambuke mu baking hano. Asigaye tugiye gutwika. Dutwika ibintu biri mu kono n'abana bacu impamvu batiga. Ugasanga umwana afite ubwenge akavuga ngo jewe ngo kabinuza ngo ndayitaye ngo ngiye muri factory. Abona abazimu, abona abazimu. Abona abazimu murire abana muri kino gihugu nabazimu. Maombi ya imani. Kima nije wo guhagarika. Papa uturange bukeya. Yes. Bukeya ndiwe huti tugiye gukora akazi. Izina rya Yesu. Numvise umwete wo kwiga rwose. Tugiye kwiga. Haleluya Yesu. Turiga kabisa. Turiga. Olivier iyi service iragendutse. Izina rya Yesu. Wita kwa Samueli. Mama wa Elukana. Ulitokana na mama yake. Kuitwa kwa Samueli. Mama wa Elukana. Ulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli. Mwana wa Elukana. Kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli. Kuitwa kwa Samueli. Mwana wa Elukana. Kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli. Kuitwa kwa Samueli. Mwana wa Elukana. Kulitokana na mama yake Ana. Muri yo ndirimbo numvise koko Samuel nawe nyina yamuzanye mu nzu y'Imana ngo atozwe ubutamzi imyaka yose y'ubukure bwiwe ngo agiye kuyikora ayikora neza ngo bimenyekana mu gihugu cyose yuko ngo yarundukiye mu buhanuzi. Nukuvuga ngo iyo ndirimbo irahanuye pe. guhamagarwa kwa Samuel gukomoka muri nyina niyo message kuri mama we. Kuitwa kwa Samueli Mwana wa Elukana. Kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli. Kuitwa kwa Samueli. Mwana wa Elukana. Kulitokana na mama yake Ana. Mama Ana. Alipata shida ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipata shida